Hello Pini friends. la so video lo nali tumhan nang piklang ponji mate nang kethan ponji la bangki Orunodoi 3.0 a form la bangki koson se ka fill up nang jima la so details nali tumhan nang piklang ponik po la penang than pachini ponik po nali tum la so video la bangki kecheng pen kijut anlang lo pole nali tum chini ponik po nali tum la so YouTube channel long jong sin nang ka humri milang polte ka chinghon pen subscribe igon liking sipi gon la pen videos tame nali tum share ponigon tang non pathiek pen Orunodoi 3.0 a form ka fill up nang ji a process le lang ponlonang lapen che than ponlonang tang tenon Orunodoi 3.0 la so form ka fill up a process tak pathiek pen lang ponlonang lapen che than ponlonang lapen nalitum stame nalitum area sitame form jong silong iglote ka fill up nang ji a process panganon la ni dina piklang pon pen isiwet po lapen kiching sinang litum thek long exi the first name lapen middle name jong sidu pulote example dak biren pustame sing labang ke middle name no lapen dak last name labang ke akur lo laki thom jong si first name lapen last name pulo nalitum la first name last name nalitum dak fill up chot chok lapen dak wo kalte do co stame nalitum tonang po ka apply dun vek abang phi pen copy relationship mala number 2 long bangkai tok do nang po number 3 long la bangkai gender tok do nang po gender la bangkai da ka apply dun vek abang phi gender lo la pen age la bang nani tum dak pen fill up do nang po la pen number 5 long la bangkai locality la pen house number la pen pin code la hai lo fill up do nang si la pen do thulang dak village la pen town ataka fill up ning chikinang sot lapen police stations tame dak fill up nang po lapen gp vcdc lapen ulb amen ason atak da block amen lapen number 9 long dotlang lac nanitum dak fill up nang po number 10 along dolang district lapen number 11 along mobile number si fill up nang po lapen inclusion criteria labang kela sono kai playback abang fi labang kenalitum daga gender select ponang po divyang ma transgender ma female ma lagi thom option long dun exi lagi top option menani tum chongwa igon putho dotulang the applicant is a permanent resident of assam nalitum la yes a box number piduna po number 2 long puthor ki tok pondo the applicant presently resident in assam la tanang itum da yes tok dunang po number 3 long the composition household income of the application less than 2 lakhs latanalitum the yes piduna po lapen number 3a along bankela sonna nalitum da thek ponlang po application is from household which have any member who is of any member ailing from privilege the sonda any member ailing of nalitum pinia ki sudo pulote nalitum dak pen yes no la sonda dak tok dunang po jong sabe pulote nalitum la no option thek long si la no option os nalitum tik mangai piduna po tik box make la sonda da exclusion criteria la bangke putha dak karju pondo thu nalitum dak thek pon long exi have former and current members of a parliament MPs legislative assembly nalitum dak no lapen he ako puthot daka no option long nanitum ber ponigo labang ke first page so lapen puthot second page long ka fill up nang si a process tamen nam piklang ponik po puthot dak nalitum theklongi number 3 long household with any member serving and having served employee and labang last option long tamen nalitum dak no pidunang po lapen have doctor engineer lawyer accountant nalitum no lapen puthot dak number 5 bandulang household having individual who paid income tax in the previous year nalitum dak no option pidonigon so that is a farmer families which own more than 15 bighas nalitum dak no lapen to have 1.5 katha or more land in Kamrup metro labang kanalitum dak no pidonon lesson that dak number 8 long do household owning motor 4 wheelers including tractor nalitum jong tractor lapen 4 wheelers to pul nalitum yes kalte no nalitum no si pidonang po number 9 la household any other government pensioner jong government kilong pension do pul nalitum yes ave pul nalitum no labang ber pidon ignang po fill up don ignang po la son tata number 10 long household have air conditioner
conditioner do pulote nalitum dak yes kalte no pidun nang po air condition ason ta taksi dak priority criteria labang kenale tum dak pen fill up dun tunang lepo have widom divorced female unmarried female about age 45 years separated females la son pen pulta nalitum dak yes pidun igon jong si hemipi la pen son apinan pen chikak tang la pen penan do dipin abang phi pulta nalitum dak yes pidun na kalipitun no son attack has any especially able members of the household jong si ala kay apply dun vek abang phi abang jong si area king hino pulte nalitum dakta yes lapson attack dak livings of aims la dagan nalitum no pidunon la penason attack in without shelter or has the poka house nalitum jong si nason nani filang hem la pen kaprek nason do nalitum lata yes pidun tame la penason attack si number 5 along has no adult members between the age of 16 to 59 jong se avi pulte la nalitum no pidunon do pulte yes pidunon so that number 6 long is headed by family members with no adult male members between the age 16 to 59 jong se pinso avi pin hem pulte nalitum la yes pidun tame kalte no pidun igon so that number 7 on do have deserved women living old age home nane old age hem no so don't pulte nane tum data yes kalte no pidon igon lapen putho that number 8 long do tula have the victims of human trafficking or rape of any age mate kumane son pudam te ref lapen kapre son victim the nane nason kopine pui nane ki phudun ba bang kache theng along stame ki theng pon ba nane bomb blast pen adim stame example se nili pudam no bomb blast pen ki phudun jolosona abang people nane tum dakta yes and kalte no nane tum pidun tame la pen ki jutsi la bang kela son lo nane tum dak thek ponong po date la pen place nane tum tona po la pen da kay apply vek abang phi signature pinang po la pen la pu bang ke na itu official lo da official tum siklamik po la pen signature of official da unmen do po la pen destination people na litum lalo la pen la so form la bang ke non public tum han bang kali la ke isi dak checklist phanchot na litum dak theglong checklist come undertaking for use of DLMC only la so form la bangke DLMC fansida paklang ponchor la pen non la rong malom ka fill up ji a form la bangle ka prek ji nangli nase la bangke ko son si form ka fill up poneng ji ma pula so form example se da pipon shot la pen original la from non same la from ke stame asapso oda la bangke difference la public mate citizen tum pan bangke la pen la bangke only for la DLMC use a form la bang ko son se ka fill up on enzima la sorting si non la Orunodoi 3.0 a form ta ki pipon po jola son la pe nalitum area non apply cheng lo ma cheng chema nalitum so video a comment no nalitum pachini igon la pen videos ta me nalitum share igo kan ma share kar beng long rasta me pala igna la pen pachini igna pela son video nalitum kilang long verje fan la so YouTube channel la bang nalitum subscribe igon tange dumi thakme kaduka ve karbitish 2.0 YouTube channel long kilang ara do an fans tame nilen pen kardom to change